Dragi moji, evo nas u Baranji. Našli smo bazgu. Bazga je odlična za sirup, za čaj, zdrava je za pluća, tako da se pripremamo. Ima je puno i pripremamo se za zimsku sezonu. Vidimo se u Ljubljani gdje ćemo raditi sok. One day later. Dobar dan, dragi moji. Evo nas ponovno u Ljubljani. Vratili smo se kući iz Baranje. Tamo, kao što ste vidjeli, nabrali smo bezek ili bazgu. I to ćemo sada, iz toga ćemo sada raditi sok. Znači, prokuhala sam 3 litre vode. I u 3 litre vode ću dati od 30 do, po receptu ide 30 cvjetova, a ja uvijek stavim 40. I onda ćemo to ostaviti 24 sata da stoji u vodi i sutra ćemo nastaviti sa radom. Evo ovako, sad smo stavili sve cvjetove unutra, to izgleda tako, znači jedno 3 litre prokuhane vode stavimo od 30 do 40 cvjetova. One day later. Evo nas u drugom danu, znači sačekali smo 24 sata i ovo ovako izgleda. Sad ćemo to procijediti i onda ćemo staviti u tako jednu veću posudu. Stavit ćemo znači procijeđeni sok, stavit ćemo 3 kg šećera i ja obično stavim citronku, znači 20 grama, 3 vrećice. A uz to još dodam limunov sok. Od jednog limuna 2, vidjet ću, uvijek probam pa onda stavim. Pa idemo to napraviti sada. Ja to radim, uzmem jedan tako cjedilo, možete i kroz gazu, kako god. I onda iscijedim ovako sve to. Evo ovako. I ako vam onda ostane recimo koji cvijet unutra, ništa za to. A možete ga još jedan put i procijediti. Ja ću još jedan put ovdje procijediti jer mi je pao koji cvjetić unutra. Evo tako. I stavit ću sada šećer. Možete staviti, možete na srednju temperaturu plin ili šta već imate, da se polako kuha, odnosno samo da se šećer rastopi, ne smije prokuhat onako da vrije, nego samo da se lijepo negdje do 70, tamo negdje 80 stupnjeva da se šećer rastopi. Kad se šećer rastopi, onda vam je to gotovo, nalijete u flaše i to je to. Znači kad se šećer rastopi, ja ću dodati onda citronku i dodat ću na kraju, kad ugasim, dodat ću limunov sok. I onda nasipamo. Evo, sad ćemo polako ovako. Miješajte, ne stalno, ali povremeno, onako lijepo promešajte da vam se ne primi za dno posude i kad je šećer istopljen, onda se doda citronska kiselina i poslije toga ili limunov sok samo ili kako već. Evo, šećer se istopio, sad ću dodati citronsku kiselinu i limunov sok. Malo još promiješati i onda možemo sipati flaše. Znači, to je gotovo. To se istopilo, znači daćemo sada na stranu i daću limunov sok i polako ćemo po flaši sipati.
I zadnja faza je ta da sipamo u flašu. Od te mjere, znači 3 litre soka napravljeno, 3 kg šećera, 3 citronke, 1 limun, limunov sok, dobijemo približno 3 do 4,5 litre soka. Evo ovako nasipamo. Potrebne flaše koje smo pripremili. Evo, to je sok koji smo dobili. Sve flaše ćemo staviti u neku, recimo ja imam jednu banjicu, unutra dam deku i zamutam i da to ostane preko noći na toplo, da se u miru lijepo ohladi. A ujutro napišem lijepo dam jednu naljepnicu gdje ću staviti da je to Bargo sok napravljen 2026.